And saya recently I did research in June. 132 brand, small brand, big brand, brand Melayu, brand bukan Melayu, halal and non-halal, street, medium, fast food, high-end, Michelin. Saya ambil sampling, and I see what's the pattern. So, a lot of things. Website, people yang ada strong website normally ada good business and very sustainable. People yang strong dekat Instagram selalunya very sustainable. Less dependent on ads. And ada platform-platform yang kita tak biasa dengar pun, tapi sebenarnya very powerful. Contohnya? Red Note. Oh, itu China punya. I mean, it's very strong kat Malaysia. Oh, tapi banyak pengguna Chinese lah dalam tu. Kan banyak orang banyak je Melayu dalam Chinese tu. juga dalam tu. Melayu pun dah start ramai.